Hong Kong copy a nunga khat hi anathien athi zo phara chun a hlagau chu nunga khat koma ma haina chin zan teng la aga kimu sa zin athi dan ho sei pin police ho koma complain aga bol dino ana sei pe ji e hichi thusim hi na ta san lo mai thei hian 1999 kuma Hong Kong gama Hello Kitty murder case hichi case hi ana hi thusim mi pat masangvin mi mei doi na hi a thisan hlom lunggel hlom na hi a thila thusim ho ngai theilo na hi le hichi thusim hi ngai da mai tan aji chu gim nei ta na hi hichi gim nei ta thil an so na chu hi le 1999 na Hong Kong TSim Sha Tsui Kitty hichi lai mon hi ana hi building zong hi son li a anom hen son ni hi anoi lang he restaurants ani hen achung lang khu na in ana he ni khat hi police station na nunga chapang cha kumsom le libep amin afong hi ama hi hong hlai lu tan kichata achun police ho ko ma chun kamanga mi khat in ei hliam jingji in thihlan he chinu chun police ho ko ma athi dan ho zong nga sei nei ti pe ji e ama chu electric khawa ki kanji in chuteng la mino abol gen thei ji in athi tai ati hichi thu ase a hele police ho chun anui sadovin kumsom le li chapang bap chun anop nop ahung sei hin ti ati aje chui ma cha proof anom lo je chun anadon pove hichi nu mei chapang kumsom le li amin afung chu aji ngayong chun police station hen achi kitan hichi thu ma choga sei kirin nunga khat athien atlaga vi nei hlem jin karen khaw ho azong hin aki hianin min no abol gen thei jin police hokom ga sein atikit tai chiteng la police on adon lo phara chun keizong het hilin hichi nu that achun kanapang hin ti do tai hichi phara wang chun police ho chu aking la jeng wen I pithu na sei hamatin adong chen ta ve police on zong hichi thu chu het phar wen agan aganin afung chu puiwin asei na address langa chuna chi ta ve room sunga chu alut lew room chu anian hle jengin anam thel thul jeng ati ve hichi chu phar chuna ma ho zong freeze la them thil ki koina ho them chu ga hol wa hi le plastic bag khat hen mi ha khat le chuteng la mi him ta sa aki a chena neu cha cha gi so ho zong amu ve hichi lai muna ki dang ta chu lup na chunga chun ki chep na milim len ta khar he no men hichi chu Hello Kitty mermaid doll ana he ngami bang ki chep na milim ho khwa na hin len ta na hin alulangong chu Hello Kitty ki chep na ho khwa na hi sipai hon zong hichi ki chep na milim chu avet wa hele ki dang asatle azeng wen anen de adu zengen chuteng le asung zong chu thil dang omai le ke lom sa oven ama hon zong ki chep na milim chu alu chu aga ala do wa hele mi hem lugu hi anomen hi mi hem lugu zong chu tuila ki hon min de a zo phada he chilai ki chep na milim sunga chu ki khuma ana hi police ho zong aking la jeng oven thilum chan ho chu thumai mai hi lo hi a hin heta ve ama hon zong afung chu police station apui ven do ana nei vin athu ho khol na hin nei ta ve ki chep na milim sunga lugu ki mu chu koi lugu hiza I to bang beba ana bol gen thei ham ga sei hi te hichi lugu chu Hong Kong nunga chapang Man Yee ki tinu a na hi ama hi aneu lai ja in ko ten a dei lo ji wa chu ana sol do ana no do hitan kum som lenga chan chu chapang nu le pa lo na ho a kho ana uma hi orphan ho ma chu kum som lenga zovin ama zong ahin sol do ta ve nunga chapang na ding nei lo gi na ding nei lo ne ding nei lo ha sa ta hin kho hin manga chu aphat di chu ki khat a hi ji chun ama zong hi igel bang oven aphalo langin ahung ki mang chen drugs addicted an hitai drugs addict ahung hi a hele lo la na ding khamna thei a hol na chu sum angai cha ding ji chun achamada nama zong hi mikizo lain ana pangki tai kumsom ni le khat chan hi ama hi mikizo la ana hlale a hi mikizo ana pansunga zong hi a customer ho khat hi to ana ki cheng khan 1996 kuma hi chapa kha zong ana nei ana kiti mikizo numei khat drugs addict khat to ana ki cheng chu
akidial lo hlon le I ba bol hlon ding ham hi chi zi chun a income in sa ho jong chun amani ki vo to git bo ana ki zazi ana tv zi ana nei zova jong hi mi ki zo hi ana tang de lova dan ana hin ni khat hi kum som thum le li chan men lok kitipa hi ahong tai chan men lok hi drugs dealer khat na hin chuting le numaya ki chem jong ana hi ama hen fan Man Yee isei no mi ki zo no hi ana dei chom ji hlen ama bo hi ana hleng ji e ni khat hi fan Man Yee le chan men lok hi ruma om khom thlonin ba ruma chan men lok jong aga chi ka chun fan Man Yee hin Hong Kong sum sang li hi apoket akunin anagu do pi tai chan men lok in asung man thu hin het phar chun aman jong koi dang a hi lo a het pharin aloi ho mi thum hi fan Man Yee man ding in asol tai fan yan min dong asum gu chu ale pe ki din a hi wang chan men lok in sang som extra nei pi tha angai ti pi e aman jong sum sang som pe di nei lo pharin TSim Sha Tsui apartment number 31 a hi anapui lu do hi tai hichilai ruma hi fan Man Yee hi anaki zo sa sum ama hin anakila asa asum hi asa chai to ka sia hla loading anati hi zungol veila drugs addict la ana hi jewa chun ama ho hin na bol eng se ji hle jeng ven anaki chep na ji ven chuting la bang ting la ama thi in zong ana vo ji ven le a khai sang ji ven punching bag ana mang ji ve avo anaw maha ho chu malcha po anu pe ven azam thailo na dingin akyang jong chu ana hal pe ji ve ana kiti police ho koma complain aga bol nu a phong jong hi ama hi apan dan ga sei ki ru hite a phong jong hi fan Man Yee bang banga miki zu ana hi en kum chapang cha kum som le li bep ana hen chan men lok hi to ana ki dei thon ana hi chan men lok to ki dei zia chu ama jong ruma che ting le fan Man Yee chu khat hon avo ho cho chan men lok adong ma pa hen fan Man Yee hi avo sa zia abang le ana pe sa ji hi chuting le aman ana sei be na chun ni khat jong chu chan men lok en fan Man Yee alu chu som nga veizian a pe in kamu e ati hitita ana bol gen the jingo fan Man Yee abang le azun a e po ana ne sa jingo gan chabola ana bol jing nu hi mi him na chu ama jong a thu lel wal phatin ana thitai ama hon jong fan Man Yee chu a thi o het phatin a thilong chu alon ding ji chu hetapo ve aji chu pa ma pai do lewmin a hin he do diu ita chan men lok to an kivop ji a hi chan men lok police on anama diu a heta ve ama hon jong lung a hin gel ba hi le a hin ngai to ta vin bathroom sunga hin fan Man Yee hi a hal halin a sa tel ta ve hichi zo parchon anam sit lo na dingin a hon nu vin a hon min pha do vin a sa chu to lang ui cha ho ne dingin agapita ve ata sa chula apai chai ta vin tu a hi alu bo ana ba a hitai alu zong chu ata sa hon bang wa chun in ne wa chun restaurant sa hi je chun ama hon ana hon ki do vin alu zong chu anam sit lo na dingin hichi zo phara chun mermaid doll Hello Kitty ho kho ana hin ama hon zong len ta khat ana chota vin hichi ki chep na milim sunga chun fan Man Yee alu chu ana koi ta ve police ko ma complain hong bol nu afung hi apanga yong ti the apang lo jong ti the aji chu ama him ki zo hin chan men lok hin ana bol sa ji abo ama ana bol a hin chuting le police on jong ama hi protection ana pevin ama hi koi a hi yong sei do loading ana tiu a hi kum hlom chapang ma ana hi ji chun afung hi hichiki sa kon hin ana o atapon chan men lok le aloi te ni a kidnap na bol te ni chu a hin man ta ve ama ho thum chun fan Man Yee chu overdose drugs addict ma a hi ji chun hichi chu ango oven overdose a hi ji a hi a thi a hi ana ti ve a thu hi ama ho dinga zong a khol be ji zong anom tapon a ji chu ata sa hal ho jing zong nom talo alu le no ma alu gu chi cha hi dei banga khol do thailo pharoven chan men lok le aloi te ni hi athara pangha panglo hamwang chu thu chu men nom tale afong in complain abol na dung zuizin fan Man Yee chu nasata na bol gen thei jiwa
athi dingin anakwai tavin court in zong ama ho thum hi hin khoa zela omdingin achung thu anatan ta ve hichi thusima agim nei hle jing khat cho hi a hele azo nalanga court a ki he bachun Man Yee alugu chu court sunga ahin la dova example hon athu chu explain ahin bolwa hi le kining changlovin mithinam nasata in court sung chu ahong nam tai anati ve hichi masanga chu I to banga na koi wangwa chu ananam lowadan anahi chuting le Man Yee drugs addict overdose a chi a hi tia ahin ngo olai ta wasun court sunga electric light ho chu nasata in ahong wa ha de ati hi zat spoon zong anaseina chun court sunga mi pi lang chu ka vet a hi le mi pi ho chu Man Yee alimin kamu zap zap ji anati Man Yee anathina hotel room ti dam apartment hichi room chu anagim nei hle na savin athi zo wachun 2012 kumachun hichi building chu anasu setawin 2016 kumachun hotel dingin atha ben anasatha kitawe anati ve tunia thusim gimneita Man Yee hin khotusim iga sei chu lungsi zong om hlein kitsa zong om hlein ti hi zong om hle zingi aban zong le hitobanga gimneita thusim hi nangai nom zinga hi le comment a hin seitan chuting le zotui gym channel a na hong lut masat pen hi le subscribe na bol la chun na mu jing thei ding a hi